Hagajing lakai Super Cup semi final happening ke Mumbai City Pyrshah ke Jamshedpur. Abo Pyrshah ke jing lakai ke Jamshedpur kalau khur ke nam job hadin bakalala ban Liem ke Mumbai City da shigol lanot. Baria ke shigol na yo ban Thep ha ke minit ke baprap nyau. Hagoi par ke jing lakai semi final happening ke Mohun Bagan SG Pyrshah ke FC Goa. Hagane ke jing lakai ke FC Goa kalau khur ke nam job hadin bakalala ban Liem ke Mohun Bagan SG ke bereka ladu jong ke Indian Super League da lai la kawai. Hagajing lakai AFC Champion League Elite Semi Final happening ke Al Nassr Pyrshah ya ke Kawasaki. Haba Pyrshah ke jing lakai ke Kawasaki kalau khur ke nam job hadin bakalala ban Liem ke Al Nassr da lai la ar. Baria gini ki lai gol ke Kawasaki kalau yo ban Thep haga minit ke bashipeu sau peway bad haga minit ke nyau penriu. Bad haga ke jing lakai player bandang arpeu snem ke Kawasaki Uyuto Oseki uli yo ban Thep shigul nagabenta ke Kawasaki. Baleng baga ke jing job ke Kawasaki Kania kun final Pyrshah ke Al Ali Saudi haga lai tarik jong menai me. Haga jing lakai UEFA Champion League semi final first leg happening ke Barcelona Pyrshah ke Intermilan. Haga ne jing lakai ke Intermilan kalau yo bat penki jar nengkong tang hagi lai peusan sekon leng bau thuram. Bad haga minit ke ba ar peway ke Intermilan kalau yo biang ban Thep ya ke gol ke ba ar haga ne jing lakai leng bau Denzel. Henry Tang hadin lai minit kata ha minit ke ba ar peusau ka Barcelona kalau yo ban Thep ya ke gol ke ba nengkong haga ne jing lakai leng bau Lamine Yamal. Bad haga minit ke ba lai peu pra Ferran Torres uli yo ban Thep ya ke gol penia khai naga benta ke Barcelona. Badai hadu ke Kelamit kata ha minit ke ban riu peu lai Denzel uli yo biang ban Thep ya ke gol ke ba ar ke jong u bad ke ba lai naga benta ke Inter Milan. Henry Tang hadin ar minit kata ha minit ke ban riu peu san leng baga ungol jong ka Inter Milan ka Barcelona kalio biang ban Thep ya gol penia khai haga ne jing lakai bar hadu bukot jong ka jing lakai semi final first leg paro arteli ki Kynhun kia khai damar lai gol bar ka jing lakai second leg kandai ka jing lakai ka ba itanat bha ka ba baro arteli ki Kynhun kedon kam ban job khnang bakini rung shaka final jong ka Champion League menta ka samoi.